Otkud ti ta pitanja? Iz komentara. Komentara na kanalu? Da. Pa, pošteno. I fakat su mi ok pitanja, da, ne mogu reći. Može li se odmah staviti zub na implantat? To je pitanje od $1.000.000, zato što kad neko ostane bez zuba u panici, naravno želi odmah taj zub natrag. To ovisi o žvačnim silama i o konstrukciji koja se radi. Znači, protokoli za bezzube čeljusti, kada se dobiva puno implantata odjednom, znači više, 4, 6, 8, su napravljeni tako da vi na njih možete dobiti odmah privremenu konstrukciju. Tu stvar funkcionira jednostavno na raspored sila, na veliku površinu tih implantata kad bi ih zbrojili, kako to sad sve drži mehanički i činjenica da to sve skupa je dovoljno čvrsto da vi lagano na to smijete žvakat. Uvijek i tu postoji opasnost da je to propadne. Ali ako je sve dobro odmjereno i izračunato, to je uspješna terapija. Kad imamo samo 1 ili 2 implantata, onda na to ne možemo vam recimo jedan most sa strane staviti 2 implantata, staviti na njih krunice i reći ok, smijete na to žvakat. To ipak ne bude prošlo. Obično kad radimo tako da nam implantati imaju nešto sitno na sebi, što služi samo za cijeljenje zubnog mesa ljepše, onda kažemo na to nam sad ne smijete žvakati mjesec dana niti slučajno, a onda niti nakon toga baš ne bi trebali. To se zovu otvorena cijeljenja. Jedino kada može proći nekakva krunica na implantatu se obično radi u estetskoj zoni, znači u prednjim zubima kad se recimo neka jedinica ili dvojka moraju izvaditi, stavi se implantat i na to dolazi plastični zub koji je i smanjen i pažljivo napravljen da ne možete ga nikako dohvatiti ni u jednoj kretnji, da ne možete taj implantat dodirivati žvačnim silama. Znači on stvarno služi samo za estetiku i opet će pacijent biti upućen da na to treba paziti. Da ne možete sad s tim funkcionirati kao sa čvrstim implantatom ili kao sa svojim zubom. Tako da, u estetskih zahtjevnim situacijama postoji opcija da dobijete odmah zub, ali morate i oko toga biti dobro informirani od svog doktora kako ćete se sad s njim ponašati. Samo da vidim jesam dobro skužio. U onim situacijama u kojima možeš odmah kod ugradnje dobiti zube, to nisu keramički zubi trajni. Nikad. Ne postoji to da vam neko kaže sad je tu se izoperirano, napravljeno, gotovo, hvala Bog, doviđenja, vi ste gotovi. Dobivaš privremeni zub, kada je implantat zarasao, njega se onda skenira i zubno meso 3 mjeseca ili više ako je zahtjevno, ako smo još radili nekakvu augmentaciju mekih tkiva i kada smo zadovoljni sa cijeljenjem, onda se to skenira i radi se trajni zub. Vidiš, jel? Zapravo mislim da su oni koji su postavili pitanje na tvom kanalu može li se na implantat odmah staviti zub, rekao bih da su mislili na trajni gotovo rješenje. To vidiš, da. To nikako ne može, dakle, ok. Da, viš kako je to zanimljivo, recimo, to je meni kao nekom iz struke potpuno promaklo, kao pa naravno da ne možeš i tu sad opet dolazimo do onoga kako mi doktori to vidimo, a kako to pacijenti vide. Pa evo, sad je meni bilo zdravo za gotovo, a vidiš, to je Drugim krivo. riječima, kod implantologije ne postoji scenarij jednom sam došao i otišao i riješio sam svoje probleme. Apsolutno ne. Moraš imati privremeno nešto i onda tek kad je implantat dobro ostao integriran, onda možeš dobiti njega trajni zub. Što se dogodi, to nije nužno samo na implantatima, ali ajmo kad se držimo se sad tih implantata kad o tom pričamo, što se dogodi ako ti dobiš te privremene zube, na primjer All on 6 ili nešto, i ne bi se ti vratio, ti plastični su okej. Koji te scenarij čeka? Čekajte scenarij, i to se događalo, apsolutno. Dentalni turizam, na primjer, je ogromna grana koja bi ti o tome mogla svašta ispričati, gdje ljudi odu doma sa tim plastičnim zubima, natrag u neku Italiju i Englesku, sa plastičnim zubima na implantatima, hvala, doviđenja, vidimo se za 3-4 mjeseca i onda se nešto dogodi i ljudi ne dođu. I nastave tako funkcionirati sa tim plastičnim zubima. Implantati će se recimo primiti, ajmo reći da će to sve dobro proći, ali sve ovo što je gore napravljeno nisu materijali koji su pogodni da dugo budu u ustima. Znači, ta plastika, da ju sad tako nazovem, iako nije obična plastika, će ipak s vremenom postati porozna i počet će na sebe navlačiti više bakterija i plaka i biofilma i to ćete sve teže i teže čistiti. Znači, kreće priča sa upalom oko implantata sa periimplantitisom. To je prvi dio. Drugi dio je što je to taj čas izdizajnirano prema vašem zubnom mesu kako je bilo kad ste došli ili kad se planiralo vađenje tih zuba ili je bio bezzubi grebet. S vremenom se to mijenja i onda ti zubi koje imamo na tim implantatima, ti
privremeni zubi koje imamo više ne odgovaraju zubnom mesu koje je ovdje. Znači, počet će zapinjati hrana, higijena će biti teška ili nemoguća, nešto će se početi loše događati. Dakle, iako vam se čini da je sve čvrsto i dobro i ti zubi nisu nužno puknuli i raspali se, loše stvari se bakterijski događaju i vrlo je vjerojatno da ako se vratite sa tim plastičnim zubima za 2 ili 3 godine, da ćete imati razvijenu upalu oko implantata. Da ćete onda i ostati vjerojatno bez nekih od tih implantata. I onda ide problem, ili će se neki implantate morati vaditi, ili će se morati nešto reoperirati, pa onda ti viri dio metala van. Kužiš, nisi dobru stvar napravio odgađanjem trajnog rada. Ja pretpostavljam da si ti toga nagledala isto. Svi smo se toga nagledali, da. Ali kažem, evo, stvarno sustavi koji na veliko rade ljudima u brzim okretima takve radove, mislim da su čuda vidjeli koja ja, evo, u maloj ipak drugačijoj ordinaciji ne vidim cijele dane, ali ne želim ni znati kako to izgleda. Vidjela sam šavove nakon 8 mjeseci, pa kako onda izgledaju privremeni zubi nakon godina i godina, ne želim znati. Odbacuje li tijelo implantate? Dentalni implantati nisu nešto što tijelo odbaci zato što je tako odlučilo. To vrijedi za organe. Kad dobijete organ, a to se onda zove transplantacija, kad dobijete organ od druge osobe, onda vaše tijelo imunološki na 1000 jako kompliciranih načina kaže ja ovo odbacujem, ovo je meni nepoznato, ovo je nešto grozno i onda se mora uzimati lijekove koji to sprečavaju i tako funkcionira svijet transplantacije organa. I tu pričamo o odbacivanju nečega. Taj organ onda biva ubijen od tijela koje ga je primilo jer ga to tijelo ne želi. Dentalni implantati titanski su potpuno inertni. Znači, oni ne smetaju vašem tijelu, oni ne izazivaju upalu, oni ne iritiraju nijedno tkivo. Dakle, oni su potpuno za vas tu ok. Toliko su ok da se naše stanice žele na njih primiti. Znači, koštane stanice dobiju tu jednu titansku rupičastu površinu i kažu super, 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 i za to se počnu primati i hvatati. Tako funkcionira osseointegracija, odnosno ono da možete žvakati na nešto u svojim kostima što sad tu čvrsto stoji. Dakle, tijelo implantate ne može odbaciti, nego se implantati mogu ne integrirati. I sad zašto? Zbog puno razloga. Najčešće će biti neka infekcija. Znači da se prilikom samog kirurškog zahvata i ugradnje dogodilo to da su nam tu neke bakterije kontaminirale neki rub, da li rub rane, da li površinu implantata, to se sve proširilo i sada je sama infekcija i upalno tkivo onemogućila dobro srastanje tog implantata. Znači, taj implantat mora van, to shvatimo nakon tjedan ili 2, ovo je čip koji se igra s igračkom. Čip, ne, ali uvijek, evo, znala sam. Jel na istu foru može tijelo se pobuniti protiv umjetnih kukova, koljena i slično? Ili nije baš isto Ne, evo isto to, jer to su onda medicinski čelik ili titan ili nekakav inertni materijal koji je napravljen za to da uredno stoji unutar našeg tijela i ne smeta nam. Te sve proteze imaju neke druge komplikacije i možda morate neke druge lijekove zbog njih uzimati, ali sami dentalni implantati ne, i oni funkcioniraju u jednom ludom svijetu. Poveznice su unutrašnjosti i vanjštine, znači našeg sterilnog dijela organizma i našeg nesterilnog dijela organizma, to su naša usta. Uz to sa infekcijom i bakterijama se još može dogoditi da je zahvat bio krivo napravljen, da su neka tkiva puknula, da je došlo neke otekline, da je implantat ne bio dobro stavljen, a na njega se ipak počelo žvakat, kao što nekad se na konstrukcije koje se odmah opterete počne žvakat, i da zbog toga implantat bude pomican sitno u kosti i da onda zapravo otpadne, sve se to upali i raspadne i opet smo na početku. Prema tome, takve neke komplikacije se mogu dogoditi, ali u svemu tome morate biti informirani od svog doktora koji planira ugraditi implantate i morate biti dobro informirani koje su vaše dužnosti nakon zahvata. Sam neuspjeh implantološki je vrlo malen zapravo. Govorimo o samo nekoliko postotaka neuspjeha. To je 98% uspješna operacija. I ako ste imali taj peh da se implantat stavio i da za tjedan dana on bude izvađen, sve je crveno, sve se upalilo, nemojte zbog toga suditi implantate kao loše i nemojte reći ja to više ne želim, moje tijelo je odbacilo implantat. Ne, nije istina. Dogodila se, eto, rijetka situacija da je implantat bio odbačen. Naravno, ono što uvijek spominjemo tu kao glavne faktore za tako nešto su nekontrolirani dijabetes i pušenje. Znači, uspješnost kod ugradnje je ekstra visoka. Da. Ali uspješnost dugoročno nije baš tako visoka. Nije baš tako visoka, zato što 20% implantata oboli od periimplantitisa, a 50% od
periimplantantnog gingivitisa. Znači, velika je vjerojatnost da ako se ne brinete dobro za svoje implantate, da ćete kasnije u životu imati na njima probleme slično kao na zubima. I da znamo da je to danas veliki problem i svi o tome pričamo i trubimo i opet razgovaramo. I zaključak je da morate promijeniti svoje navike ako želite uspješno imati svoje implantate. Ne možete ih nebrigom isto kao tretirati koji zube, a bit će dobro, budem sljedeće godine, onda se stvari jako raspadnu, tako da morate za implantate brinuti još više nego za zube. Učinilo mi se da si jednom komentirala za jedan slučaj u kojem je neadekvatna krunica postavljena na implantat, izbila taj implantat iz ležišta, iz čega. Daj malo mi to objasniti što se tu može dogoditi. Implantat može lijepo i dobro srast, ali onda ono što na njega stavljamo, znači protetika, može biti loše dizajnirana, prevelika, preširoka, nehigijenski napravljena i onda zbog nemogućnosti održavanja čistoće oko implantata dolazi do gubitka dugoročno jer se razvija upala, a od upale nestaje kost. I onda na kraju imamo implantate koji moraju biti izvađeni samo zato što nisu bili dobro opskrbljeni, zato što pacijenti to nisu znali dobro čistiti, nisu mogli dobro čistiti, znači cijeli niz krivih informacija i nedostataka u komunikaciji koji je do toga doveo. Tako da, protetika možete kako zezniti implantate i morate stvarno zahtijevati od svog doktora, ja apeliram na doktore da oko toga budu isto dosljedni, da daju dobre upute oko higijene implantata, dobar plan održavanja, kad se pacijent vraća na kontrolno čišćenje, kad radimo rentgen, kako pratimo taj implantat i je li sve u redu. Znači, meni se može teoretski dogoditi da me čovjek dobro opskrbi dobrim implantatom, implantolog sve dobro postavi, ali mi protetičar plus tehničar loše napravi krunicu, ostane bez toga svega, a pod dojmom sam da mi je krivo postavljen implantat, da mi je taj propao implantat. Ti ko pacijent prvo kriviš implantat. Tek kasnije ljudi, nažalost, saznaju nešto o svom problemu koji imaju i onda kažu aha, ne, nije, to je meni ova krunica koju ja zapravo ne mogu dobro čistiti. Tek kasnije ljudi shvate da nije sam implantat bio kriv, ali onda je često već kasno. Tako da ne mogu sad to niti reći. Nekad je stvarno implantat krivo stavljen, ali često je implantat ok stavljen, ali krunica nije dobro napravljena. Jel možeš ti kada izvadiš implantat koji je nešto, kost oko njega se otopila, mora van, iz XY razloga, jel možeš isti tren kad to zvadiš gurnut novi unutra? Često ne možeš, jer je defekt u kosti jako velik. Povremeno možeš? Možeš ako još uvijek kad ga izvadiš imaš dobru koštanu situaciju, imaš situaciju u kosti tako da staviš implantat, dodaš umjetne kosti, zatvoriš cijelu stvar, zapakiraš i čekaš dugo da to zacijeli, mnoge mjesece, da bi onda imali opet implantat u dobroj poziciji sa dovoljno kosti oko sebe. Da, to se sve može, to je vrlo specifična operacija, svaka za sebe mora biti procijenjena kako će biti riješena. To su stvarno planiranja individualna, ali postoje smjernice šta se kako kad treba raditi i u situacijama kad nema više kosti, sve van, sve iščistiti, prvo izgraditi kost, čekat, onda u to ide novi implantat. Ali to je najčešće vrlo traumatično za sve uključene, jer mislite da ste dobro, onda shvatite da vas čeka još godina i pol nekakve kirurgije i hrpa novih troškova. Znači, u slučaju da ti je implantat u problemu, one stop shop se može dogoditi, ali nije pravilo. Treba li za ugradnju implantata antibiotik? U pravilu ne. Ugradnja implantata je kontroliran, čist postupak za koji se ne daju rutinski antibiotici. Ako trebate antibiotik, onda će to vaš doktor procijeniti. Ili zato što ste mu kompromitiran pacijent iz nekog sistemskog medicinskog razloga, ili zato što je veliko, recimo, kirurško polje za ugradnju većeg broja implantata, pa onda stvarno je realno da bi se negdje neka bakterija mogla zavući, da bi se neka infekcija mogla dogoditi i to ne želimo, pa damo ipak antibiotik. Ja za 4 implantata dajem u principu antibiotik, no za 1 ili 2 ne. Isto tako ovisi koliko imamo umjetnih materijala. Ako imamo puno umjetne kosti, onda nju želimo zaštititi s antibiotikom pa ćemo ga dati. Ali za nekakvu jednostavnu situaciju, kod mladog, zdravog čovjeka trebamo staviti 2 implantata, za to ne dajemo antibiotik. Jako je važno da usta budu čista, da provodite dobru higijenu, da je parodontitis ili gingivitis riješen i da se koristi klorheksidinska otopina koja drži kemijski čista usta dok se rana ne zatvori. Boli li ugradnja implantata? Ne smije vas takav zahvat boljeti. To je kirurški zahvat kao i bilo koji drugi koji se mora raditi u adekvatnoj anesteziji. Dakle, vi trebate biti svjesni toga, osim ako ste u sedaciji, znači ako vas uspavaju, ali ako ste u lokalnoj anesteziji, onda se normalno sve čuje, sve se zna, sve se komunicira, osjećate, čujete, ali ne smije vas ništa boljeti.
Ako vas nešto zaboli, javite to svom doktoru koji treba napraviti sve što je potrebno da vas više ništa ne boli. Bol koja nam je važna kod ugradnje implantata je u donjoj čeljusti. Kad se implantati postavljaju, živac koji nam prolazi kroz čeljust, njega se ostavlja neanesteziranog, tako da ako bi slučajno takli ili došli do njega, da znamo da nam pacijent javi, ok, tu se dalje ne ide. Znači to se svjesno i namjerno tako ostavlja neanestezirano kao jedan safety mehanizam da ne bi došlo do ozljede živca. Nažalost, to nas je povijest naučila, bilo je davno tih situacija, pa sad znamo kako anesteziramo donju čeljust za ugradnju implantata. Znači, ono što bi te trebalo boliti je pikica. Da, treba ti boliti pikica. I oporavak. Točno, nakon samog zahvata je odmah potrebno uzeti nekakav brufen, tako da kad pušta anestezija, da odmah počinje djelovati tableta protiv bolova. Nemojte čekati da vas počne jako boliti. I sve nakon toga treba biti umjereni bolovi. Neki jaki bolovi bi mogli upućivati na početak neke infekcije. Pogotovo ako je još tu neko crvenilo, oteklina, pulsiranje. Prema tome, bolovi moraju biti vrlo podnošljivi. Znači, kao da ste se stvarno negdje udarili ili nešto radili ili se porezali, pa znate da je sad tu ta rana. Ali to je to. Jačih nekih bolova ne smije biti.